Ljubav prema domovini dio je vjerovanja. Često bismo slušali ovu izreku od naših dobrih predaka koja hoće kazati da naše vjerovanje iskazujemo između ostalog iskazivanjem ljubavi prema domovini. Ako je ljubav prema domovini dio vjerovanja, onda nam tu vjeru valja djelom svojim posvjedočiti, a ne samo riječju. Jer Gospodar nas uči da od riječi koje ne prate djela nikakve koristi nema. Možemo otići bilo gdje, postati po dokumentima i pasošu bilo šta. Njemci, Šveđani, Austrijanci, Norvežani, nebitno. Ali mi smo ono odakle potičemo. Zbog čega? Zato što Gospodar nas poučava u svojoj časnoj knjizi i kaže: mi čovjeka od zemlje stvaramo. U jednom od komentara ovog ajeta kaže se da se čovjek stvara baš od one zemlje od koje potiče, u kojoj je rođen. Isto tako, kada je Bog dragi stvarao Adema alejselam, navodi se da je melek Džibril rukom svojom zagrabio po cijeloj zemaljskoj kugli, pa zbog toga nas ima i crnih, bijelih, crvenih, baš kao što je ova zemlja. Stoga, gdje god otišli, šta god u životu postali, mi smo ono odakle potičemo. Onoga dana, kada naš voljeni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, silom prilika napušta Meku, kada je krenuo da napusti svoj grad, zastao je na jednom brežuljku nadomak Meke, okrenuo se prema Meki, izgovorio riječi koje će Mekom odzvanjati do sudnjega dana. Kazao je: o Meko, Allah zna da si mi najdraže mjesto i da mi moj narod iz tebe ne izgoni, nikada te ne bi napustio. أشهد أن محمدا رسول الله. 29. februara i 1. marta 1992. godine više od 64% građana Bosne i Hercegovine se izjasnilo da želi nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu. Cijena te nezavisnosti preskupo je plaćena. Stoga svako od nas ima obavezu do sudnjega dana prema šehidima, invalidima, borcima, a prije svega prema ovoj domovini, da učini sve u okviru svojih mogućnosti da ova naša lijepa domovina Bosna i Hercegovina bude bolja. Bog dragi ne zadužuje nas izvan naših mogućnosti, ali u okviru naših mogućnosti itekako. Razmišljamo li kako i na koji način pomoći svojoj domovini? Našoj domovini trebaju obrazovani ljudi. Islam od nas traži i zahtijeva da u svakom aspektu svoga života svakodnevno trudimo, radimo, ulažemo dodatne napore i napredujemo. Nije li poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah po dolasku u Medinu pristupio odgajanju i školovanju ashaba? Voliš domovinu? Obrazuj se, uči, napreduj. Školska klupa, fakultetska klupa, biblioteka, mjesto je gdje djelom svojim svjedočiš ljubav prema domovini. Budi najbolji u onom poslu koji voliš i koji radiš. Ako si doktor, budi najbolji doktor. Ako si mehaničar, budi najbolji mehaničar. Ako si frizer, vatrogasac, policajac, nebitno, bilo koje zanimanje, budi najbolji u tome. Samo na takav način pomoći ćeš svojoj domovini. Ako te Allah počastio da si otac, da si majka, brat, sestra, rođak, komšija, potrudi se da taj emanet izneseš na najbolji mogući način. Našoj domovini treba i pravda. Stoga našu domovinu treba da vode oni koji su pravedni. Oduzmimo pravo da o nama odlučuju oni koji su nepošteni,
korumpirani i nepravedni. Našoj domovini treba spremnost da jedne druge volimo i da jednim drugima pomažemo. Naš voljeni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nauči nas da nije pravi vjernik onaj koji zanoći, a njegov je komšija možda gladan. Stoga potrudimo se da uzmemo učešće u svim hajrli i korisnim poslovima i akcijama. Naša domovina traži od nas ljubav koja je u djelo pretočena. Zato ću svaki dan sebe upitati kako ja to danas mogu biti koristan svojoj domovini, a upitaj se i ti. Jer moje služenje i moja korisnost domovini potvrda je vjere moje.